Diama, igitondo cy'umugisha, reka nizere ko weekend yakugendekeye neza, nizere kutangiye ikindi cyumweru neza cyane. Urakaza neza hano ku muryango wa DACCO Sport yabu YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota. Ni amakuru meza kandi agezweho. Amakuru yo ni menshi cyane, twinjiye mu byumweru bitatu bya nyuma bya transfer mercato, ndetse tugiye kuba twinjira mu minsi igiye kuza mu mashampiyona y'Iburayi, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga n'andi mashampiyona agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ibi rero biragenda bizamuka cyane, amakuru ni menshi cyane, many updates, ariko uyu munsi ngiye kuganiriza ku makuru agiye atandukanye muri kino gitondo. Ndiaye muri Arsenal bimeze gute? Uyu muwinga macaca w'ikipe ya Everton ni iki yatangarije Everton, ni iki Arsenal iri kumwifuza kugeza kuri zino saha? Ndaza kuganiriza kuwe bita Barcola, ndaza kuganiriza kuri Torres, Suzuki, uyu muyapani w'umugorkeeper Paris Saint-Germain iri kumwifuza hiki. Ndakubwira muri Real Madrid Tchouameni, Endrick, Thiago, Pitach bimeze gute? Ndakugera muri Manchester United, ndaza kubwira ko bita Lewis Hall ndetse no bita Rashford. Reka twihute cyane rero, ariko reka ngusabe gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere cyangwa se wakunze ibyo dukora, kora share, kora likes, enda gusaba ko wasiga igitekerezo cya muri comment section kugira ngo ibyo dukora bijye bigenda utubwira uko byakomereye. Ikindi kandi va ku munota wa mbere ugere ku munota wa nyuma, ukora ko ibindi biganiro babigiye bimeze neza kandi bitazajya bigucika. Twihuza cyane rero, reka twanzike duhere mu muryango w'ikipe ya Arsenal. Nakubwiye ko Ndiaye mu muryango w'ikipe ya Everton bikomeje kugenda bitutumba cyane, bigana yuko nyuma yuko Arsenal ibuze Morgan Rogers wagiye mu ikipe ya Chelsea, nyuma yuko uwo bita Vinicius Junior bimaze kuba byanga, Arsenal Andreas Berta Arteta bakomeje kureba kuri situation yo bita Ndiaye, uyu munya Senegal. Ariko mbere na mbere umutoza witwa Arteta Mikel yamaze kubatangaza amagambo akomeye cyane, aragira ati tugomba gushimuta ibikombe byose biri hano ku mugabane w'Uburayi, tuje gutwara none ibikombe byose bicara cyane ku mugabane w'Uburayi, tugomba gukina mu mwaka utaha. Ati recruitment cyangwa se ibyo nakoze muri iyi sama ndimo ngenda ngura abakinnyi, ngenda niyubaka, bigaragaza ibyo twifuzaga ku isoko ry'igura n'igurisha mu gutwara ibikombe mu mwaka utaha w'imikino. Ikindi kandi turashaka kubaka ubwami, turashaka kubaka dynasty hano muri Arsenal, turashaka kubaka ikintu gikomeye cyane mu muryango w'ikipe ya Arsenal. Niyo ntego, niyo mission umwaka utaha ituzanye. Ibi ngibi rero birazamuka ku nkuru nakomeje kugira nkubwira ngo Ndiaye yamaze kubwira ikipe ya Everton ko atazongera amasezerano Everton yari yabimusabye. Ndiaye imyaka 26, ikipe ya Everton yamushyize ku gaciro ka miliyoni 75, dore ko itifuza no kuba iyamugurisha. Arsenal ngo ikomeje kubaza amakuru yose ashoboka kugira ngo imenye ese Ndiaye birasaba iki. Personal terms, umukinnyi na Arsenal cyangwa se n'abashinzwe gushaka abakinnyi ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ndetse na kampu y'uyu mukinnyi Ndiaye bakomeje kugenda baganira, bareba icyakorwa, bareba icyo bakora kugira ngo Arsenal irebe ko yakinjiza uyu mukinnyi, irebe ko yamubonamo umusaruro mu mwaka utaha w'imikino, irebe ko yakubaka ku ruhande rwayo kuba winga bayo. Irifuza kubaka Arsenal ikomeye nyuma yo gusinyisha bita Torres kuva muri Bridge, ariko nanone irabona bidahagije cyane, irifuza gusinyisha umuwinga kubera ko ngwibona Ndiaye uburyo atwara umupira n'uburyo acenga yinjira muri box, twakundi nyine icyo akoresha umupira. Icya kabiri, Ndiaye imyanzuro afata mu kibuga cyangwa se dribble ze ku kirenge, uburyo nyine acenga abantu. Icya gatatu, Ndiaye experience afite muri Premier League. Ibyo ni ibintu bitatu Arsenal kugenda reka avuga iti Ndiaye tumusinyishe mu muryango w'ikipe ya Arsenal, twaba tubonye umukinnyi w'umuwinga uteye ubwoba wadufasha kugeraho twifuza kuba twagera, mbere yuko twara kuri Barcola nko twagize option ya kabiri, nubwo Liverpool ikomeje kugenda ishyiramo imbaraga zishoboka zose. Turaza kugenda tujyana nabyo gato. No kuvuga ngo kugeza kuri saha Arsenal Ndiaye deal igeze kure, gusa icyo nakubwira kugeza kuri saha amakipe yo mu Barabu nari kumwifuza nka El Hilal ikomeje kugenda ireba neza ko yasinyisha Ndiaye, ariko nanone birakomeye cyane. Ndiaye ku ruhande rwewe yamaze kubatangaza yuko yifuza kujya mu ikipe ikina UEFA Champions League. Ntabwo yakoze precisement ngo mentioning avuga ikipe, ariko yaravuze ngo ndifuza gukina mu muryango w'ikipe ikina UEFA Champions League. Iyo ni nayo mpamvu igaragaza yuko Arsenal yamubona ishyizemo imbaraga. Ndiaye rero mu muryango w'ikipe ya Arsenal, ndababwira ko inkuru yatangiye kugenda itutumba cyane nyuma yuko
Arsenal ibuze Morgan Rogers akajya mu muryango w'ikipe ya Chelsea miliyoni 117, ibuze Vinicius Junior agasinya amasezerano y'imyaka 5 ishyira umwe yari afite imyaka 6 muri Rio de Madrid mashyashya. Aka kanya rero yatangiye kureba ku muwinga bita Ndiaye umunyasenegal imyaka 26 ukina muri Everton wanze kongera amasezerano mu muryango w'ikipe ya Everton wifuza gusohoka. Rero ngo ibiganiro byakomeje kugenda biba, nta official bid iratangwa, nta proposal iratangwa ku ruhande rw'ikipe ya Everton iva muri Arsenal, ariko nanone ngo ibiganiro hagati ya kampu ya Ndiaye ndetse na Arsenal birakomeje kugira ngo barebe situation aho iri kugenda iyerekeza. Uho ni mu muryango w'ikipe ya Arsenal uko gahunda imeze ku muwinga. Twirukanka cyane rero, bamwita Bradley Barcola. Muri kwibaza muti ese Liverpool kwitabirangiza, ese Liverpool byayigendekeye gute? Nibyo koko ibiganiro na Paris Saint-Germain na Liverpool bafitanye umubano mwiza, bimeze neza, ariko iyo bigeze ku mafaranga agomba gukora icyo bita gucuruza. Ni nayo mpamvu Liverpool ikomeza kunegosia n'umuryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain bareba ku giciro cyagurwa uyu mukinnyi. Liverpool amafaranga iri kuvuga n'amafaranga Paris Saint-Germain iri kwaka ntago biregerana, ariko bari kugerageza ibishoboka byose kugira ngo barebe ko uyu mukinnyi Bradley Barcola bamubona. Ibijyanye na personal terms cyangwa se ibijyanye n'umukinnyi ku giti cye ntago bizaba bigorana, ntago bigomba kuzaba issue, ahubwo aka kanya ikipe ya Liverpool na Paris Saint-Germain nibyo bisigaye kumvikana gusa kugira ngo uwo bita Bradley Barcola niba ari miliyoni 140, niba ari miliyoni 150, niba arangaye hagati ya Liverpool na Paris Saint-Germain niho bigomba gukemukira. Ubundi Bradley Barcola akazaba ajoininga Liverpool nkuko yabyifuje, nkuko yashimye projet yayo, nkuko yifuje gusoka muri Paris Saint-Germain kugira gushaka umwanya wo gukina. Kandi Liverpool uwo bita Anthony Iraola abona ko byakunda cyane. Nkibutsa Liverpool yatsinzwe ibitego 3-2 mu mukino bakinaga n'ikipe ya Monaco iyo mu Bufaransa. Twihuta cyane tukira muri Paris Saint-Germain. Ferran Torres byamaze kuba birangira. Ferran Torres yamaze kubabwira ikipe ya Barcelona hamwe na kampu ye, babwira Barcelona yuko bifuza kujoininga Paris Saint-Germain. Nukuvuga kugeza kuri saa Paris Saint-Germain iratanga amafaranga, hari ibihuha bimwe bagenda bizamuka ngo miliyoni 50, miliyoni 60, ariko kugeza kuri saa ndagira ngo nkubwire ngo Fabrizio amaze kutubwira ko nta mafaranga aratangwa kuri Ferran Torres ava muri Paris Saint-Germain yerekeza muri Barcelona. Gusa Paris Saint-Germain yamaze kubwira Barcelona yuko yifuza uyu mukinnyi Ferran Torres, kandi ngo ibiganiro hagati ya Ferran Torres na Paris Saint-Germain byamaze kuba bigenda neza. Ubu ngubu igisigaye ni ukuza gutanga official bid muri Barcelona ndetse deal ikaza kubirangira. Ngo Paris Saint-Germain iri kwifuza kubirangiza vuba kubera ko kubona ko ni umusimbura mwiza wita Goncalo Ramos. Uwo ni Ferran Torres. Zion Suzuki akinira Parma, ni umuyapani, ni umugorkipa. Nyuma yuko Lucas Chevalier arinda gusohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa se akazaba yigumamo, bizaterwa nuko iri soko rizagenda ibyumweru tubisigaye ukuntu bizagenda. Aka kanya ikipe ya Paris Saint-Germain yiteguye kuba iri butange iyindi bid, yiteguye gutanga miliyoni 35 mbere yuko yatanze miliyoni 33. Aka kanya rero Zion Suzuki ngo biteguye kuba abayibuze kuba bamubona muri kiriya kimwe kigiye kuza, ngo bagiye gushyiramo imbaraga zose zishoboka. Gusa ikintu gihari nuko ngo bategereje no kureba yuko niba Zion Suzuki bazamugura bakamutiza muri Juve bakazamuzana mu mwaka iri imbere, kubera ko biteguye kuba uyu mukinnyi ari umukinnyi w'ejo hazaza muri Paris Saint-Germain. Ariko ibyo bizagenwa nuko Lucas Chevalier azaba yasohotse cyangwa se abe yagumye mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain muri uyu mwaka w'imikino. Ni ukuvuga ngo rero Zion Suzuki ni umukinnyi ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kugenda irebaho ivuga ati uyu mugorkipa tugomba kumubona byanga byakunda, kandi iyo tugomba kuyirangiza mu gihe gito gishoboka. Uwo bita Luis Enrique agomba kuba yibikaho umugardie Zion Suzuki, umuyapani ukina ikipe ya Parma mu Butaliyani. Twihute cyane rero mu muryango w'ikipe ya Madrid hari amakuru maravuga makomeye cyane. Abantu benshi bamaze iminsi bari kwibaza bati Tchouameni na Manchester. Nibyo koko Tchouameni na Manchester byaravuzwe. Manchester yaramwifuje, yifuza kumusimbuza Enrique Casemiro, yifuza kumusimbuza ari mu nimero 6 wagiye muri Inter Miami, kandi bakanabona ko ariyo prioritaire yaba yabasha kubasimburira Casemiro. Ariko nanone ndagira mbabwire ngo Manchester yaragejeje ko ishoboye kose, ariko nta gisigaye. Tchouameni yamaze kumvikana n'ikipe ya Madrid. Tchouameni yemeye gusinya imyaka 5. Tchouameni
uko Fabrizio Romano atubwira ko Tchouameni agomba kuba ari inkingi ya mama muri iyi era ya Jose Mourinho. Tchouameni ni umukinnyi ugenderwaho, kandi Manchester nayo yabonaga ni umukinnyi ufite experience, umukinnyi umaze gutinyuka imikino minini, umaze gutinyuka amarushanwa akomeye international, akina cyane kandi ku rwego rwiza. Tchouameni rero Manchester yamubonaga muri ubwo buryo, ariko Real Madrid yakomeje kugenda ibibamba, na nyuma yuko ibona ko igiye kubana Rodriguez kandi biragoye cyane. Tchouameni rero amakuru ava kwa Fabrizio Romano ari kwemeza yuko azaguma mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid nta gihindutse. Twirukanka cyane, Endrick n'umukinnyi Real Madrid nkuko nakomeje kugenda mbabwira mu biganiro byagiye bishira, Madrid yifuza kuba yagumana, Jose Mourinho arifuza kuba yamugumana, yaba mu busatirizi yaba ku ruhande rwa Ndiaye, hose ashobora kuba yahakina. Ku ruhande rwa Endrick arifuza kuba muri Real Madrid agahanganira umwanya we ndetse agakomeza agakompeta kuri era ya Jose Mourinho, ariko kampu ye irimo iramuganiriza kugira ngo barebe neza ko, kubera ko imyanya yose yaba kuri atake Kylian Mbappe, bazanye Carlos kuri atake, ku ruhande bazanye Diomande. Ikindi kandi uyu mukinnyi nawe urumva arifuza gukina kandi cyane, yari yaratijwe muri Rio agaruka azi ko aje gukina, ariko biragoye cyane muri Real Madrid. Uyu mukinnyi rero haracyari icyizere yuko ashobora gusohoka muri Summer Mercato, bijyanye nuko ari kwifuza kuba yabona umwanya munini cyane wo gukina. Ibi ngibi rero biraza gutuma ari buze gusohoka ku ntizanyo, kubera ko Real Madrid ntiyifuza kumutakaza burundu cyangwa se asohoke kuri permanent deal, ariko nanone hazemo bya bintu byo kuvuga ngo nitumwifuza tuzamugarura mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Birashoboka yuko rero Endrick muri iyi Summer Mercato ashobora gusohoka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid akaba yajoininga ayandi makipe nkuko tugenda tubitangarizwa na Fabrizio Romano. Bamwita Thiago Pitach, uyu mukinnyi yifuzwa n'ikipe ya Fulham, ariko amakuru ava mu muryango w'ikipe ya Real Madrid bijyanye nuko ikipe ya Fulham yamaze kubisinyisha undi mediateri. Aka kanya Thiago Pitach ari buze kubaguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Uyu mwana wavuye muri mu academy ya Real Madrid, aka kanya ari buze kuba aguma muri iyi kipe ya Real Madrid. Uyu mupeti wazamukiye muri La Fabrica Academy ya Real Madrid bamaze kuba bemeza yuko agomba kuguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, bijyanye nuko bifuza ko ajya muri Fulham akabona umwanya wo gukina akazamura urwego, ubundi akazagaruka muri Real Madrid ari umukinnyi udasanzwe. Ariko kubera ko bamaze kubona ko ikipe ya Fulham yamaze kubigura umediateri wundi mushyashya, Thiago Pitach ntago gisohotse mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Reka dukora inkuru za nyuma rero turimo turasoza, ni inkuru ziri bujye kuvuga kuri Manchester United. Manchester United, Lewis Hall nimero 3 bimwana azamukiye mu kademi k'ikipe ya Chelsea, ariko mu muryango w'ikipe ya Newcastle yamaze kuba yemeza yuko uyu mugabo bita Lewis Hall ntago asohoka mu muryango w'ikipe ya Newcastle. Nyuma yo gutakaza Sandro Tonali, nyuma yo gutakaza Anton Gordon, nyuma yo gutakaza Bruno Guimaraes, aka kanya Lewis Hall bamaze kuba batangaza yuko ntibari buze kuba bemera yuko ari buze kuba asohoka. Ni nyuma yuko Manchester igaragaje yuko yifuza kuba yasinyisha Lewis Hall nimero 3 inamwa appreciatinga cyane. Newcastle rero ise ibivana mu nzira yagira iti ntago twifuza kuba twatandukana n'umukinnyi bita Lewis Hall nimero 3. Aka kanya n'umukinnyi nyinjyamwamba mu muryango w'ikipe ya Newcastle mubo dusigaranye bamwita Marcus Rashford. Byamaze kuba birangira, byavugwaga yuko gusohoka kwe bizagenwa nuko icya mbere good proposal, icya kabiri ikipe nini ku mugabane w'Uburayi, ikipe yanganira ibikombe, ikipe ikina mu mashampiyona atanu akomeye harimo niyo proposal nziza. Icya gatatu uyu Rashford akazaba yasohoka, ariko nanone ahawe nawe ibyo yifuza kugira ngo ajoininge izo kipe zaba ziri kumwifuza. Kugeza kuri saa amakipe ari kumwifuza nayo muri Saudi Arabia Pro, nayo muri Turukiya. Aka kanya rero Rashford ntiteguye kuba yasohoka muri Manchester United, yemeye kuguma mu muryango w'ikipe ya Manchester United nkuko Michael Carrick yabimusabye. Bifuza kuba abakorana muri uyu mwaka w'imikino, ariko nanone Rashford icyamaze kuba kigaragara nuko agiye kuba yambara nimero 14 mu muryango w'ikipe ya Manchester United muri era ya Michael Carrick. Ese Rashford
uri kubona azagaruka on form, uri kubona hari ikintu azatanga on form mu mwaka utaha w'imikino. Ese Rashford wizeye ko azaba ari on form? Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe kuri DACCO Sport Hub YouTube niba ukomeje gukunda ibyo dukora. Ndagusaba ko wa sharinga, wa likinga, ikindi siga igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi ndakomeza kugushimira ko ukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, kwibutsa ko ni DACCO n'umuhondo mwigi merikire muri bombe diama. Mu mabanga ya football is always my life, na DACCO na Rwago. Imana yo mwijuru ikomeze kubana nawe. Amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no bye bye.